Sargete manna boshene loji ladelena anno dalai terna allo gari bogna ingari debelo yanna Jesus gudolelna manna olo boykeno wamalawo surregai Jesus amokonne bajo ikkite arrenyo secho anno bala tasredailona ittekelelike kadna Motichi bat antinero duwi amwanno hito keshitini anninkenna motichinke massamiyo hekko Ethio Agape maganu qalit inxallonni motichu eltoytecho ontikkiroso haa'ni shinqoommo konni sasegani giddo yaate Rest in Christ when Folisho Yesusinni yaanno sasu agani birxichi giddo techo ontikkiroso haa'ni shinqoommo konne roso hawe shiqoommohu ani atkilti Isaayyaas yamamemmo xaa yannara wodiidi koreera suwoninayi katamera mini'yamanni leyo magano magansiray loosammorano daawommo looso hakkoneno roso yaate rosayinoommo maganu ki'ne leyo konni tenne kaayyoyi tenne doogoyi wo'ma woyte xaalisaanke daafo lowo geeshsha hagiidheemmo xaa yannara Pastor Beyyene Baraasihu wo'ma woyte ninke leyo konne roso aanninke keeshshehu Ethiopiyu giddooti noohu alba Kanadaho heerenna roore yanna ledo loonsoommo Ethiopiyaho xaa addi addi soqqanshoyinna loosi noo daafo shiima yanna gedensaanniiti isi leyo galagalle xaandeemmohu shiima yannara ane leyo konne roso konni daninni sunfeemmo yaate baxantinoyi roduuwa techo ontikki roso hanafankera albaanni maganu addi asse kaa'laonke gede maganu albaanni huuccattote shinqeemmo baalunku huucci'no mootichankenna annanke bayru baxillikki bayra maarokki daafira maassami annankenna mootichanke wo'ma woyte ledonke nootto su'mikki maassamo tiyono xiinxallonke giddo kaa'lattonkera bayru rosiisaanchi ati anewa amme yootto ati techono hattee hurokki hattee woshshattokki anni anninke wodani giddo galagalte kulattonkera ucci'neemmohe atewa dangammora kaayyonna elto wolqa uyinke maassami mootichinke Yesuus su'mi Amen. Baxantinoyi roduuwa wo'ma woyte assineemmonte gede qummeessa sasu afiinni la'ne xiinxallonke widira sunfeemmoha ikkawo Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Agape. By God's grace, we are doing blessed study under the quarterly theme of Rest in Christ. Today is lesson 5, and the lesson 5 title says, Come to me. This is one of the great calls Jesus echoed throughout history. And today's memory text is taken from the book of Matthew chapter 11, verse 28. I read from the New King James Version. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise God. This is amazing promise, amazing concept, call made by none but Jesus himself. Brothers and sisters, as you know from Ethio Agape, the study continues in Sidama language, which is one of the languages spoken in Ethiopia. But the study is available in some Ethiopian languages and many other languages of the world. So if you want to listen Sidama language, please stay with us, stay connected throughout our study. But in case you don't listen Sidama, please find the study, same content in whichever language you speak. God bless you.
በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? አምላካችንን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮ አጋፔ ዛሬ ደግሞ አምስተኛ ትምህርት ይዘን ተገናኝተናል። በክርስቶስ ማረፍ በሚል የሶስት ወር ርዕስ ውስጥ ማለት ነው። የዛሬ የአምስተኛ ትምህርታችን ርዕስ የሚለው ወደ እኔ ኑ የሚል ሲሆን የመግቢያ የመታሰቢያ ጥቅሳችን የተወሰደው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ይሄ በጣም ድንቅ የሆነ ጥሪ ነው። ደግሞም ሰዎች ብለውት ቢሆን ሌላ ሰው ተናግሮት ቢሆን ምን ሊያደርግልኝ ምንን ሊችለው እንል ይሆናል። ይህን ያለው ግን የነገስታት ንጉስ ጌታ ኢየሱስ ነው። ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያውቅ እኔና አብ አንድ ነን ያለ ከአባቱ ጋር አንድ የሆነ ኢየሱስ ነው ይህንን ያለውና ልንታመን እንችላለን። በእርግጥም ወደ እርሱ በመምጣት ይህንን ድንቅ እረፍት ማግኘት እንችላለን። ወገኖች፣ ይህ ጥናት የሚቀጥለው በሲዳምኛ ቋንቋ ይሆናል። ነገር ግን ሁሌ እንደምናደርገው ብትችሉ ሲዳምኛ የምትሰሙ ከሆነ ከኛ ጋር እስከ መጨረሻ ዝለቁ። ካልሆነም ደግሞ በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞና ትግርኛ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች ከሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ ወይም ከሌላ ሀገር ቋንቋዎች በእንግሊዝኛና በሌሎች በርካታ ቋንቋዎች ተመሳሳይ ጥናቶች ይገኛሉ። አንዳንድ አድራሻዎችን መግቢያና መውጫ ላይ በዚህ ቪዲዮ ጠቆም አድርገናል። ነገር ግን በምትችሉት ቋንቋ ተመሳሳይ ይዘት እንድናጠና በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በአንተኑ የወዱባ ሲዳማ ፊኒ ቁሜሳን ከላኔሙ ያናራይል ነውሞ ቹራ ቁሜሳ ኢኬ ዳይኖንኬ ሃራሚዮ ባሴ መገኑ ቃል ጊዶ ያቴ ማቴዎስ ቶናሚቴና ለሚነሰተቴ አና ሌልታው መገኑ ቃሊ ቶጎያው ኪን ዳፉትኖ ንሪ ዱሁኑ አይሪዮ ንሪ ባሉ አኔዋ አሜ አኒኖ ፎሊሺ ሼሞ ነናያው መገኑ ሱሚ ማሰሚው ሄኮ ተንጢንጣሎ አና ተንሄዱ አና አደዲ ጢንጣሎቲ ተቾ ቦሮንክ ካይሳሁ ጢንጣልኔሙሁ መገኑ ሱፋው ጢንጣሎን ከባ ማስቦንከ ኡሙ አስነላኔሙሁ ቢማሆ ማቴዎስ ቶናሚቴ ለሚነሰትቴ ሳጆተ ጊያ ኢየሱስኒ ፎሊሽ ወላይሁኒ ሩሙሽ ባሴቲ ያ ኢየሱስኒ ፎሊሽ ወትዳፍራ ጢንጣልኒሮ ተነበሰካይንስኪ ዱቻና ዲሳናይ ፎሊሽ ወትዳፍራ ኢየሱስ ኢላሉ አኒ ሮሲስዋ ካይሲዮ ሄዶቲያቴ ተነበቦ ጢንጣላቴ ኢየሱስ አኑ ፎሊሾ ቮሬ ወዳንቻ ዳንዲኔሙ ኪኔ ዳፉርትኖ ነሪ ዱሁኑ አይሪዮ ነሪ ባሉ አኔዋ አሜ አኒኖ ፎሊሽ ሼሞ እና ይኖ ሶቲ ሀቴ ጉማ ሄዶ አስኔ ላኔሞ ሱንፌኖ ቀምበራ ያ ቆቲት ነራ ዱቄ አኔዊኒኖ ሮሴይኖ ተላኔሞ ተነኖ አኒ ጆጋ ሆና ሻቃዱሁ ልቦ ነራኖ ፎሊሹ አፍኢናይ ይኖ ተላኔሞ ተነኖ ቀምበራ ያዲ አይራኖ ይኖ ሀቴኖ ጢንጣልኔሞ ጉሙሎቴ ዱህ ያኖ ሾታሆ ያነላኔሞ አንተኑ የወዱባ ሃኒ ኡሜሄዶ ካይን ላኖ ዳፎትኖ ነሪ ዱሁኑ አይሪዮ ነሪ ባሉ አኔዋ አሜ አኒኖ ፎሊሽ ሼሞ ነና ተነ መገኑ ባሴ ተነ መገኑ ቃሊ ባሴ ወይ ቁላው መጣፍ ባሴ ቀርቀረ ነው ሄዶ ሌልሻውን ከጋሪኒ ኮንቴክስት ና እንግሊዝኛ ፊኒ ወይም አማራ ፊኒ አውዲናይና ሀኩ ቀርቀረ ነው ሄዶ ሰክነ ላኑሞሮ ሀተ ሄዶ ቡጣተ ካሊታው ያተ ኢየሱስ magano ikkio daafonna annu ledo mitto ikkio daafo fooliishsho aannonketa afa dandineemmo. Baxantino yeroo duuba ani woshshe'ne ka'e
Ani wa amme ani baalan ka foolishishemu ene yummo. Rovu man osok litinayta ammanem. Osok lano siisan. Ani aye foolishisha femu anni. Mittu manchiva mitte sagale way hurbaate. Koisa chaalemu, heva chaalemu. Hakkiisa ekainni heeshsho'ne giddo noo qarri baaluyi. Huluulliyo'ne coyi baaluyi. Yaaddinoyi coyi baaluyi. Ayirriyo'ne duhi baaluyi. Ani foolishishemu ene yummoro kappu. Foolishisha dandeemmo. Diki'ne foolishishana umo'ya foolishishana fu dandeemmokkihu. Kayinnilla Yesuusi amme anewa yaanno woyte hiitto togo yaa dandiitaata la'neemmo woyte Maatiyoosi 12:2 aana mayyaanno ki'ne base la'ena aninna Aabi mittoho. Beetto woyim anne yaasiti Aabi gobbaanni afara dandaannohu afeewohu dino. Aabi woyim annano beettu gobbaanni woy kay beettu isira kulasira xawisasira hasiraahu gobbaanni Aabi afara dandaannohu dino yaanno. Hakko daafo maganu annu leyo mitto ikkeyo Yesuusi amme anewa yiino daafo halaalinta isiwa daa dandiineemmo hagiirruyi iso harunsanna isiwi foolishshonke afira dandiineemmo yaate. Yesuusi di baalanku sammi yeeti fooliishsho aannohu. Mitu manni mayyaanno lawi'ne maganu danchaho, maganu baxilleho, maganu shaqqadoho. Tini baala halaaleho. Kayi maganu baxille ikkeyo daafo, maganu shaqqado ikkeyo daafo ayino dihunaho. Ayino gorduyi gataho gede difajjaho yaanno. Hakko kayi qarru mayira? Yesuusi halaalenko baalanka baxiha ikkiha ikkirono annuno qullaawu ayyaani mittu magani baxillenna shaqqadono ikkiha ikkiro konne maganu baxille woyim tenne Yesuusi fooliishsho afirate ninkewi agarrayi coyi noota la'neemmo. Yesuusi di baalanko sammi yeeti fooliishsho aannohu. Mittu ninkewinni agarrayi coyi no maati? Hakkuno amme yaanno woyte daata. Yesuusi amme yeenna dayinokkihura fooliishsho oye dafawo. Woyim fooliishsho uyiro nafu hatti elto woy kay danchumma ikkitukki giddeessate. Mittu manchira dancha sagale qinshe ka'ne rodoo amo ati woy kay ki'ne daggine tenne sagale saga'le yaa hatti baxilleho, hatti koyiishshaho. Kayinnilla tini sagale danchate iti yine manna afoo fanne haqaaqa hatti baxille ikkitara dandiitawo. Sagaleno dancha ikkituro hakko manchi woyim hatte mancho maahoyya yee hagiidhe itate fajja hasiissaansa yaate. Yesuusi aanno fooliishshono Yesuusi aanno gatono maganu baxillino hattooho. Maganu ayino siiwote goshooshe gordo deessawo. Kayinnilla gordo eate doogo hala'lishe fane gordo eate hasiisawo ayirraworicho isi umisinni duqqe woyim adhe ninke baxilluyi hakkoye koyiishshasi adhinammowa hasirawo yaate. Hakko daafo Yesuusi amme yaanno woyte daa fooliishshosi adhate guma coye ikkitewota la'neemmo. Yesuusiwa daate lamericho assa hasiissaanke. Umihu diayirraahu maati? Daafuraanchonna duho ayirreyoha ikkate. Ay ani daafuraancho dikkoommo. Anera mittu duhi dinoe yaannohu no? Ani hattee diyeemmo mayira? Duhu ayirreyoehu ani. Heeshshote duhi, hedote duhi, daggawo yanna laeyohunni mama ikkakka yaanno duhi, duuchu duhi nooe. Tewo ayee
dureessaati noehu ay gashshaanchooti ise yinoewe mannu beetto ikkankee calla baalunku duha afi'noommoreeti. Hakko daafo Yesuusiwa daate umu hasiisaawonkeri maati? Duhu ayirreyonkere ikkate. Fooliishsho hasiisaawotano wodanchate. Mitu manni ay duhu ayirreyoe kay ayirreyo gede sufona yinummorono hattino qarraho. Yesuusiwa daye duha hoo'late woyim duhuyi fooliishshirate dandaa hoongammora dandiineemmo. Umiti maati? Daafuraancho duha ayirreyoha ikka fooliishshono hasiisaawota wodanchate. Layinkihuna dubbanke ninke raga qolleemmo yine sharrama hoogate. Mitu manni duhu batireyoe yaanno, qarru nooe yaanno. Kay hakkoye qarra hiisse tidheemmo umi'ya ogimmay, umi'ya wolqay, umi'ya sharroy duha'ya hoo'leemmo yaannohun. Eenni goxa hasiisaanke duhu noonketa anfe diyoommo. Kayinnilla duhu noonketa anfe hakko duhi kay ninke wolqay rooreyoha ikkeyota anfe wolqaataamu magani widira ammanatey amme ani fooliishshisheemmo'ne yiino Yesuusiwa maahoyya yine daahasiissaanke. Dangummo gedensaanni iso aggaxxine isi leyo mitteenni ikkine isi wolqay isi eltoy qarrinkey fulate isi massagawo raginni sharramanna daafura hasiissaawonketa la'neemmo yaate. Layinkihu dubbanke ninke raga qolleemmo yine sharrama hoogate. Hakko daafo Yesuusiwa abbine isi coye biddi assara waateeya. Maganu maassameho ikko. Suffaho hedo isi umisi yinote mayyi qambara'ya qoti'nera duqqe anewiinni noo rossee yaanno. Yesuusi diqambara'ne hooleemmo calla yinona ane qambara'oemmo'ne. Mitu mannira coyi mama ikkayino yiisisara dandawo. Ani qambaru batireenna isiwa mare isi ane qambara hoole wole qambara aanno ikkiro may baxxiyya albi qambari heerummorona yaanno mannino dihoogawo. Kayinnilla ninke aana noo qambaranna Yesuusi aannonke qambara heewisiinse la'neemmo woyte horo xaadaakkiya ikkeyota la'neemmo. Hanni hakkoye sunfe la'no. Qambaru duucha yannara lame saada haxo aana worreenna loosonsa lawishshaho hawuura ayirritaansakki gede assannoya. Baxantinoe roduuwa mittu handi calla hawuurawo gede assiniro lowo geya ayirraa coyeeti. Kayinnilla lame handa mereero qambara worriro mimmito kaa'litay mittu aana hosara noo daafuri shaalawo yaate. Lamewa beehamaa yaate. Ikkollana qambaru umisi mitto raga banxita ikka hoola. Handu haxi aana woyim goowi aana qambaru heeriro qambaru noo ikki yanna gede ikke hasiriro kawa higede afawo. Handu wolaphode afiriro qambaru haxosi aana heeri geeshsha. Isinni hawuuraahu assara hasireyoricho calla assaawoya. Yesuusi isi qambara ninke aana worawo. Hakko daafo ninke duhi shotaawo. Qambaru lamunku diitaaloho ayirrimma ayirra. Ninke qambari lowo geya ayirraaho. Yesuusi hakko daafooti duha ayirreyo'neri amme anewa qambaru batireyo'neri amme anewa yinuhu hakkoye batireyonke duha aaninke hoolaraati. Hakko daafo Yesuusiwa marreemmo woyte duhinke shotaawo. Wole widoonni isi qambara adhatey ninke fajjo isira sayinse uyineemmo.
hattono isi loonsammora hasirawo daninni loosa ronseemmo yawu. Baxantino roduuwa roore yannara amaaru afiinni magansi'nayi woyte mito reno hasaambayi woyte Magano ammannummo gedensaanni banxummo gede ikka didandiineemmo ይታው ሄዶ ከአው ጌታን ከተቀበልን በኋላ እንደፈለግን መሆን አንችልም ይታ ሄዶ ከአና ሀቴ አና ካይ አኒ ስሙዲየሙ አኒ ማይታው አመና ወይም ማይታው ሄዶት ነው እሁ ሚቱማንቺ ኢየሱስ አማኒ ገደንሳኒ ማገኑ አማኔ እሲ ሚኒ ካርሳሚን ቤተክርስቲያኔ ካርሳሚ ገደንሳኒ በጥተ ይከዳንዳው ካይንላ ማሪቾ በጥሳው ሲሪ ይታውቲ ባያጣሞት ለብሻው በሮ አጋቶ በጥሳው ሲሁ ኢየሱስ ወዳይ ገደንሳኒ ኤኒ በጥተ ይከዳንዳው ካይ ማቲ በጣው በበጣ አጋቶቲ ሀቴ በበጣ አጋቶ በጣይ ነው ሮጣኖ Mamati Yesusi wadasi. Mitte batanti rosancho ducha waite tenet intallon che giddono ese hedo kainse muti elenjoyte naytnona ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ መንገድ ኢየሱስ ኢልሻው ዶጎ ይታው ሄዶኖሰ ወይም ቦሮኖሰ ሚቱ መጽሐፍ ኖሰ ማገኑ ፈጀከ ሲዳሙ አፊራ ትሬሙኔ ሮዶ ብሎ ወጥናላ ሄኖሞ ማገኑ ይሮ ትሬጉንደ ሞታ ማነሞ Kitnino tenne hedo giddo karsameemmo kaa'leemmo itinayi no Ethio Agape teessu aana qummi assenke hatte borro aana mayitaho elinjoyte mannu Yesuusiwa daanno woyte magano ammanaa woyte bire baxaawore giwaawore baxaaw itaa hedo noose maganu uyinose hedo yaate. Baxantino yeroduwa mittu manchi Yesuus ammanaa woyte bire faarso giwaaro bire maganu minira hara giwaaro hakkoye baxaa nafaw bire ganama baxaaro xonama baxaaro moora baxaaro soorra baxaaro Yesuusiwa daasinni hakkuri giwaa hanafaw yaate. Hakko daafo Yesuus qambara duqqe yaanno woyte dimittoricho banxa hee'nei Assahon gamorati. Wakai gimba he'nei assina morati. Isi qambari wadaninkewa danchurichira maganu baxaarichira ninke giddono baxille kalaqaa ikkiyota la'neemmo yaate maganu maassameyo hekko. Ninke Yesuusi qambara adhatei isi loosi ledo guto heerekkineemmo. Isi ledonna isira loonseemmo loosi noonke. Yesuusi loosi maati? Yesuusi wodanisi baay'ira hajamaati. Ani ba'eore hasammora daawummo yino. Hakko daafo hatteeti isi baay'ira hedo yaate. Ninkeno Yesuusi qambara duqqineemmo woyte mayyaate wolu raginni tenne ba'eore gatisate ubbiore kaysate xissantiore hursate doogo ba'eora doogo malaatisate eenni qambaraho kay hagiirsisaho qambara lowontayi tashshi yaanno looso loonseemmo yaate maganu maassameyo hekko. Kowiicho kayse sa"asireemmorichi Yesuusi mittoricho yii koye baxichinke aana aleenni leellayi noona anewiinnino rosse maganu maassameyo hekko. Baxantino yeroduwa duucha woyte mitu manni rosiisayi ani asseemmore agurtine yaano yoommo'nere calla asse hatti kayi di"ikkitaa coyeeti. Mitu manni sigaara afooho wodhe sigaaru bushaho yitaaricho yaanno richo rosiisara hasirawo. Hakku rosaahu mayyaannoyya? Sigaaru busha ikkasi kulakkira maganohe. Kaya hakkoye busharicho afooho wodhite mayiraati rosiisattoehu?
hiitto ikke e'aho yaada dandawo. Baxantinoe roduuwa. Techono ninke maganu qaaleno ikko saayinseno ikko addi addi heeshshotericho rosiinseemmo woyte hakkoye balanxe heeshshonke giddo karsi'noommore ikka hasiisawo. Aye sabbakaanchi, aye faarsaanchi, aye himanaanchi anewiinni rosse yee Yesuusi gede afoo wonshire kulara dandaannohu dino. Mayra? Yesuusi anewiinni rosse calla ikkikki yaani noohu ane rosseeti yaani noohu. Sore egenneyo ikkihu, uwe egenneyo ikkihu, eenni fonqolameyo, eenni qarrameyo, kayi mitto barrano qarraho anga oye egenneyo ikkihu anewiinni rosse yaanna la'neemmo. Su'misi Maassamu. Hakko daafo Yesuusiwiinni rosate gede bayira universite, bayira kaayyo, bayira elto dino. Yesuusi ani asseemmoha agurtine yuummo'nere calla asse yaannoha di-ikkino. Ani yuummo'nere asse, ani assummota asse, ani aana la'inere baalu hakku taaloho, hakku maganu baxaaweeti yaanni rosiisaaho yaate. Maganu maassameyo hekko. Tunfe la'neemmohu mitte hedono togo yitawo. Keeri buuxamaahu woyim wo'me wo'ma ikkaahu wo'ma meessaneene sayinse owaateyinna hajajamatey umokki Yesuusi ledo amadisiisitto geeshsha callaati. Mitu mitu manni ani hagiidhe hasireemmo, ani baxummota ikka hasireemmo yee Yesuusiwi fulaahun. Maganu mini gataahun. Baxantinoe roduuwa maganuwiinni baxxineennaati hagiirru batiraahu. Loosu sumuu yaannohu heeshsho raga higgaahu Yesuusiwiinni fulleennaati. Kapho. Halaalu kayi maati? Heeshshonke, keerinke, ga'labbonke buuxantaahu Yesuusi ledo amadammummo geeshsha callaati. Kiristoosi duha duqqawo daafo qambaru atera di'ayirraahe. Masqalu duha gotti assatto woyte di'ayirraahe. Hakko masqalino atera hegere heeshsho gondoorooti Yesuusa harunse qaafa baalanko bayira kaayyooti yitawo. Maganu maassameyo hekko. Baxantinoe roduuwa suffaho hedonke togo yitawote. Ani joogahonna shaqqadohona lubbo'nerano fooliishsho afidhinayi yino Yesuusi. Phawuloosi Yesuusi shaqqado ikkeyota borreessiyo. Museno hattooho. Shaqqillu qullaawu ayyaani gumaati. Ditecho mittowa xaado assi'ne techo kayinse baalunku shaqqado ikkineemmo yineenna daannoha ikkikkinni qullaawu ayyaani giddonke woraaha ikkeyota la'neemmo. Halaale coyirate shaqqillu joonge danchumma xaa yannara mannu maccara hangaasiissaate, giwissaate. Ani Itiyophiyaho heereenna shimu diri albaanni yaate, lamu sasu diri albaanni makeenu giddo taaksete giddo nafu mitte gare su'ma, mittu sirchi su'ma kayinse konni sirchi manni insa joogaho yine coyi'niro እንደናንተና እኮ የዋህ ናቸው ይንሮ hakko sirchi manchi hatte taakse giddo yeroo ganamara ka'u hiitto ninke joogootaho yaatto ninke togo yaakki mayyaateeti yee ganamara ka'u hakko daafo xamannu mayyaamama baxawo yaamama baxawo ebelo'o insa kabbaade mannaati insa shitaareeti insa hiqqaqqitaareeti hatteeti xamannahu ayirrinni mannu hiitto Yesuusi hedoyi maganu qaali hedoyi wo'ma gobbaa fuleyooti lowo geeshsha maalaalsiissawote kayinnilla Yesuusi adhineemmo woyte Yesuusi joogaho
Yesuusi baxilleho, Yesuusi shaqqado ninkeno hatteera woshshammoommo ikkinoomota la'neemmo yaate. Mittu mittunku ammanaanchi assawore baala shaqqilluyi assa hasiissawsi. Yesuusi joongenna shaqqilli iso gibbawurira ወይም opponents ወይም iso yokkoortawurira taalo dawaro di'aanno yaadi ikkiteyo. Mitu mitu manni ebeli joogaho yinayi gede, ebelicho shaqqadote yinayi gede aanaho kuntaala gombaannano sammilla yawo mayira? Mayyee yeemmo ege, mayyee aguri yeemmo, ebelicho mayyee togo yeemmo. Yesuusira shaqqillu hattooti? Dihattooti. Busharicho ikkaakkiricho qaale gotti asse jawaantetey kuni bushaho yaanna la'neemmo. Kuni di"ikkaho yaanna la'neemmo. Assaare baala kayi shaqqilluyi assi. Iyerusalamete bunshe daafira lowo geeshsha waajjishawo yoote hedo woraa woyte Sodoomunna Gomoruyi roore bushshinoyereeti yaanno woyte illesi aana kayi hindiiddo noota la'neemmo. Diteyo mitu mitu manni assawo gede isi oso'layi manna xonanna la'neemmo. Dila'neemmo Yesuusa. Hatto la'neemmohu teyo mito mito mannaati. Yesuusi kayinni busha nafu bushaho yaanno woyte ba'inayi yaanno woyte hatte ba'a daafira marraweyo wodaninni yaanni noota la'neemmo. Assaare baala shaqqilluyi assi hasattosi wolqateyi aye aanano diwonshewo. Rosaanosino wo'ma woyte fajjonsa xa'mayi ki'neno mayira badhe higgine digattinayi? Duuchu manni qaesewa haweyona ki'neno hara dandiitinayiwe yannansa la'neemmo. Di"isiwii baxxitara jawaachishayi noonsa. Kayinnilla iso harunsitaahu baxxenna fajjite ikkiteyota buuxxara hasireyo. Buuxara hasireyo di"isi wolqateyi goshooshayi noonsa yaate. Joongesi umusi sutamate sayise uyi woyte xawo ikkite leelteyo Filiphisiusi 2:7 aana. Hakkiinni ninke gatisaancho ikki. Ninke cubbu duhinni gatisaankehu iso callaati. Vaantanke shaashshaahu lubbonkerano fooliishsho aannohu isooti. Wona aleenni Muse shaqqadoho yinoommo eenni Phawuloosi maalalsiisawo wongeelaaweeti woyim Maganu qaali soqqamaanchooti yinoommo eenni duuchuno Maariyaami'u Maganu fajjo heeshshonsa giddo ikkitawo gede bayira kakkaleyo mannaati heeshshonsa giddo halaaleho. Kayinnilla hakko mannooti baalu manna ikkansayi kaehunni uminsa cubbinooreeti. Maariyaami isi faarsitayi mayitu lubbo'ya xagichi'yayi hagiidhitawo yitanna la'neemmo. Xagichu hasiisaasihu ma ikkeyo manchooti? Xissameyo manchooti. Cubbu xursiiseyo manchooti. Xagicho hasiraahu. Muse cubbo looseyo, Phawuloosi cubbo looseyo ikkihu dino manna ikke. Yesuusi kayinni mittu cubbinoosi ikkihu ninkera reyno daafo iso callaati ninke gatisate dandaannohu. Joongete birxe, shaqqillu birxe lubbo'nera fooliishsho qoeemmo'ne yinohu Yesuusa ikkota la'neemmo yaate. Gumulote donke togitawo. Qambara'a ayirraahonaa yaanno. Qambaru boojjimmate woy umo sayise qoate malaateeti. Hatto ikke horote aana hosiyo. Konni daninni la'nummoro qambara ayirraahanna borojji assa assine la'nammora dandineemmo. Lawishshaho barcima soqqamaasinete looso woy kayi gato loosunni Galaatiyaho yaa mayyaate?
Ani dancha looso loose busha loosiwiinni fafe umo'ya maganu albaanni baxameyooha assate gato hasiissawose assate wo'naaleemmo yinummoro hatti halaalinta ayirritawo qambaraati borojjimmate. Dihakkuri qambarra gedeetina Yesuusi qambari duqqate diayirraaho. Isi qambari ወይም ወላጶተ ሴሪ ያን ያዕቆብ ግዶና ወላጶተ ሴሪ ማላቴት ማጋኑ ጀጀባ ሐሳቶ ወዳንቺን የመወይተ ኢንሰዲ አያርታውሬቲ በጣንት ነው ይወዱዋ ምትጥን ጣሎ ግዶ ሻዋ ሳንቾይከ ሄሬና ኢኪዮሬትና ምትወዲ ፓስተር መላኪና ይሁ አተጥን ጣሎ ማሳጋይ maganu baxilli daafira maganu elto daafira duuchare kayse ka'e baxantinoyro duwayi halaalinta xa maganu ammanatenso ክርስቲያና ikkatenso ክርስቲያና ikka hoogate ayirritaawoti mitte geerchonooti wonankuyiinitano huwatteyo dilawaa'ena ክርስቲያና ikka ayirritaate weeyitu ክርስቲያና ikkiro ikkiniwo tenne di assinay tenne di assinay ክርስቲያና ikka looge ayirritaate yitu halaalu kaymaati maganu bayru baxilli baxay heerennanke hegere heeshsho albankeenni qixxeesse heerenna baattote aanano isiliyo qaanfeemmo woyte irkisaonke ayyaanasinna wolqasi oyenke heerenna konni baxilli giddo heeratenso konni baxillinni fule harate ayirritaate konni baxilli fula looge ayirritaate baxantinoyro duwa maganu assiyosita huwateyo manchiwa Yesus maganu uyino hajajo tonne hajajo yinayta ዘጸአቲ ወይም ፍሎቴ መጽሐፍ ለሞት አና ለኔሞ ወይቴ maganu dimortoti yedianafiu sorritoti yedianafiu wem ane gobani wolu magani heronke yedianafiu fulo lemonna mettete ana maganu mayeti anafiu ግብጽete gobbay borojjimate mini fushshommohehu maganu anniki aneti konneti bayru kaimi hakkuy gedensa mayyi ane gobba wolu magani ikonke baxantinoyro duwa mittu israelete manchi bero gibxete heeri heeshsho huwateyo manchi ganamita xonamita hudirita goorita dandaannokki loosinni hallo hiqqamita wodancheyo manchi maganu hiitto dandama ikkire dandama asse hakkiinni fushshoosita wodancheyo manchi halaale maganu magansiransu ayirritaasiyu mitte haqqicho tini maganoho yee isera sagadate ayirritaate hatte haqqicho sagada horonta ikkakkireeti ani maganu ayitiro afoommuuti yaanno hakko manchi wodancheyo manchi ane heeshsho'ya gatisiyu qambaruyi tiri'ehu ayitiro afoommu ani magano calla magansireemmooti yaanno enni techo mitte haraqete mine martine haraqe agayino mancho ko maganu dibaxaana aggootiniro haraqe aga hooga hakko manchiwa ayirritaate hiisse agureemmo yaa danda kay maganu assiyosita wodancheyo manchi maganu hakkoye agu qambarinni addi addi qambarinni fushshiyosita buuxeyo manchiwa hanni woy ቤተ ክርስቲያንን geerchira martine woy paastorichi'nera martine tenne haraqatere roomuna agitine uyi hakkoye maganu suqqa manchiwa haraqe aga hoogatenso haraqe agate ayirritaati haraqe agate yaa ikkakkireeti ani maganu ammanoommohu maganu anewa assiyo eta afoommohu maganu haraqe aggootiino ihuno
Di anava danchu gata eva hedetina lubbo ya hunavi winni qorophamora amale eet. Haqe dage moti annone. Hakudafo baxantino yeroo duuba Yesuusi hajajo maganu qambariina woyte di ayarraw duhaatina walaphote seera wayim hagiirru doogo ikkiyota la'neemmo yaate. Ninke isi xalallenni guggu'lineemmonna isi ledo qaanfeemmo woyte Yesuusi anganke amadaw. Umbeemmo woyte kayisaonke xalallete widira qoleno massagaonke yaanno maganu maassameho hekko dui shotaho yaanno wona huleo mittedooti yaate. Qambara duucha woyte lame handa aana worray. Hakkuira mittu duhi shaalao. Mittu handi daafuriro layinki handi kaa'law yaate. Yesuusi jawaata gamaati. Isono amma'ninammowa dandineemmo. Isininkera duha shota assahonkeeya. Baxantino yeroo duuba duucha woyte haaro hando hawuura rosiinsay woyte dilame haarudde handaati mitteenni woy dilame shiimmaadda handaati mitteenni worrayo. Mitto umi yannara hawuura rosiisiraahanna mitto hawuura egenniyoha mitteenni worreeti haaro rosiinsayo. Mayra? Hakku hawuura egenniyohu hakku wolqaataamu jawu handi haaru handi duha roore anga duqqe haaro rosiisaw gede yaate. Hakku inte gede hanni hedo'nera la'e. Ani hiiqqaqqara iilleyo duhino. Ane huna era dayino qarrino. Hakkoye Yesuusi leyo mittu qambarira mitteenni Yesuusi leyo hakkoye sinnigaafex ወይም hakkoye mitteenni kibbineemmo woyte aneetinso Yesuusaati roorericho assahu baayiraricho assahu. Halaale coyrate wo'ma Yesuusa callaati yaa dandinay. Ane loosi maati? Yesuusira qoteru uurrate. Yesuusi leyo sumuu yaate. Yesuusa eenni ati baxittore assi yaate ikkina mittu qambari Yesuusi leyo yinay woyte di lame handa gede noo hedooti halaale coyrate ikkiro lawishsha ikkiteyo daafo callaati. Bayira duha duqqaahu bayira wolqa afireyo Yesuusaati yaate. Yesuusi lawishshankeeti yootoori Muse duha wolootu leyo beeqqaho gede amaalisi fulote maxaafi aana noo hedooti. Ninkeno woloota kaa'la hasiissaonke. Mimmitu duha duqqe yaannohu maganu qaaleeti. Tenneeno Kiristoosi hajajo wonshitinaye yaanno Galaatiyu maxaafi aana. Wolootu duha duqqate yaa ubbaare kayisate ayirritawo yannara mimmito kaa'lamate mimmito irkisate. Duhanke mimmitu leyo beeqqa maganu ooso gede uyinoyinke hajajooti. Maganu oososi gede uyinonke hajajooti. Tenne assate shaqqillu hasiisawo shooshanqeno laalawo ya. Duucha woyte manna kaa'lineemmo woyte kaa'late hagiirri kaa'late shooshanqe giddonke laaltay jawaattay hadhaata la'neemmo. Yesuusi ledo qambara duqqate yaa isi hedonni loosate. Isi ba'eyo lubbubbara assaw daafurinna waanta beeqqaancho ikkate. Lubbubbate ogeessa rosiisaancho ikkate. Hattee baxantiyo maarote yanna giddo Yesuusi assankera umunke banxe sayinse uyinummore ikkineemmo. Yesuusira Isaayyaasi inte gede kuneeso e'e ani noommo yinummoro Yesuusi
Dancha soqqamaancho asse loosankara dandaanno tala'neemmo. Umonke isi assankara fajjinummo gede uduunne ikkine loowambeemmo. Yesuusi wole basera maganu qaali giddo ki'ne doraho yaanno. Anino dora ganeemmoho. Ki'ne baalunku ani anga aana heedhinoyi. Ani baxummota asse loosammo'nera dandeemmo yaanno hedo la'neemmona. Hattoyi ninke Yesuusira ane ati loosie, hedo'ya ati loosi, afa'ya egenno'ya ati loosi, hasatto'ya ati loosi, heeshsho'ya ati loosi. Dancha uduunnicho aste loosse'e ati horonsire'e, ati ane aana ayirrinummoro Yesuusi hattee assara baxawota la'neemmo. Loowatenna biifisate loosi aana maganu ledo sumuu yaa hasiissaanke. Hasattonke maganu hasattora sayinse'oha hasiissaanke yaani. Anewa amme yino Yesuusi isiwa dangeennano di kaajjadu mootichi gede qambara batisankerana baxilluyi wo'miyo mooticha ikkasi gede ninke ayirreyo qambara hoole baxillu qambara, shota qambara isi leyo mitteenni asse kae heeshshote jajjabba qarrubba isi ninkera balaxe hoolaanke gede assawu qambarasi ninke axaana worara baxeyo mootichiwa bayru galatiillosi baxantino hedo techoo xiinxallonke maganu galatate gundeemmo galanto. Annankenna mootichanke oottonke rosi daafira maassami, assootonkera baala su'mikki maassamo. Anewa amme yootto ate banxayinna hagiidhinayi dondayi atewa dangammo. Mitekke techo tenne xiinxallo macciishshitawori giddo heeshshosi atera uyiteyokkiti heedhuro ate qaale anewa amme yaannoha macciishshe tewo muro mudhara kaa'lattonsara hucci'neemmoe. Ani borojjichokki kaa'lottoe daafo tenne xiinxallo konni garinni sayisammora wolqa ikkoottoe aneno rosiisottoe daafo maassami. Gobbanke addi assine albakkii shiqinsheemmo xaa yannara nafu oluno xaa yannara nafu qarruno anewa amme yootto magani huuccattote gobbanke daafirano atewa dangeemmo. Gobbanke ati la'i, keere ati uyinke, fooliishsho ati uyinke, bunshe ninkenna wolootu wodani giddoyi hoolte danchummanna sumuu yaa mimmito baxa mimmito ayirrisa ate waajja wodaninke giddo ati gashshinke banxeemmohe mootichinke Yesuusi su'mi ameen. Baxantino hedo mootichu fajjo ikkiro daggawo lamalara leekkirosi haa'ne shinqeemmo. Leekkirosi bitichi yaannohuno maatete mittimma giddo fooliishsho afira በቤተሰባዊ ትስስር ውስጥ እረፍት ማግኘት ወይም finding rest in family ties ያንኑ ሄካው hattayyanna geeshsha maganu baalanka maassifne maassamme